Ka-journey, ayaw skip ha. Daghan negosyo na lugi. Dili tungod walay halin, kundi tungod sayo pang inventory. Daghan stock, daghan baligya, pero walay kwarta. Ngano? Natulog ang kapital sa inventory. Familiar ka ni ka-journey? Sold out ang fast moving, daghan kayo ang hinay mahalin. Wa kay balo, pila na ang nabilin. Wa kay balo, kanos amuri order. Unya, ikaw miingon. Murag kusog man halin. Ngano wala man ko'y kwarta? Kay ang imong kwarta natug sa stocks. Paminawan niya. Inventory is money in another form. Kung sayop ang inventory, sayop pud ang cash flow, sayop ang ordering, sayop ang desisyon. Jim Rohn said, "It's not what you make that matters, it's what you keep and how will you manage it." Sa negosyo, inventory management mao survival skill. Unsa ang inventory system? Ang inventory system mao ang klaro unsay naa, klaro pila ka buok na stocks, klaro unsa ang paspas og hinay, klaro kuno sa mo order. Kung walay system, ang mahitabo kay maghulat ra, magtan-aw ra og feeling ra naa. Kung naa system, naay control og klaro ug hapsay ang hunahuna. Ka-journey, mauni ang 5 core inventory systems. 1. Fast moving versus slow moving. Ka-journey, paminawa ni, dili tanan item parehas. Naay fast moving, mauning dali mahalin, permi sold out, didto ibutang ang kapital. Naapod slow moving, dugay mahalin, tambay sa shelf, preso kas kwarta. Mao ni ang rule. Focus kapital sa fast moving. Ayaw palabi stock sa hinay. 2. Reorder level system. Ayaw hulata mahurot ng item. Kinahanglan, kabalo ka. Pila ka adlaw before ma-deliver. Pila ka average baligya kada adlaw. Example, kung 10 per day ang mahalin o 7 days ang delivery, reorder ka kung 70 units na ang nabilin. Simple math, pero daghan wala nagbuhat. 3. Minimum, maximum stock. Dili pwede sobra, dili pwede kulang. You have to set minimum stock para dili ka ma-sold out. Maximum stock para dili ka ma-overstock. Kay kung sobra, guba ang cash flow. Kay kung kulang pod, guba ang sales. Inventory system para balance. 4. Regular counting. Dili feel lang nimo. Ka-journey, paminawa ni ha. Ayaw pagsalig sa murag daghan pa. Abi nako, naa pa. Kinahanglan, daily quick check. Katong mga fast items. Weekly full count o monthly audit. Kay ang gamay nga sayop karon, dako nga lugi ugma. 5. Old stock rule. Kung item 3 to 5 months wala mahalin, ayaw na dugangi. Ayaw na i-ignore. Buhata ni. I-bundle, i-promo, pero controlled. Ibalik sa supplier kung pwede or stop ordering. Ayaw ipugos ang inventory. Dili museum display. Na ako'y nailhan nga negosyo, daghan kay stock, murag dato tan-awon. Pero walay cash. Pag ayaw nila sa inventory system, ni gamay ang stocks, ni dako ang cash, ni hapsay ang hunahuna sa owner. Sometimes ka-journey, dili halin ang problema. Inventory ang problema. Ka-journey, inventory that doesn't move is money that doesn't work. Paminawa ni ha. Ayaw panghambog nga daghan ka og stock. Panghambog kung kontrolado nimo ang stock. Kay ang negosyo nga mulungtad, dili daghan inventory, kundi klaro og inventory system. Kung nakarelate ka ani, follow this page, i-share ni sa ka-journey nga permi sold out o overstock pod permi. Comment inventory kung gusto ka sa next episode, part 5B, cash handling and systems, ngano ang kwarta dali mawala kung walay sistema. Ka-journey, control the inventory and you control the business. Padayon ta. Push yourself. O gayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka-journey.